Pamirsa nyagre rainan jagat galungan miwah kuningan, kuentenan transaksi LPD Ring Bali ke kantenang saya nincap. Punika mawinan pengelola LPD Ring Bali rauh mangkin, ngawohen likuiditas sejeroning nepasin penarikan dana sane ngagengang. Kuentenan transaksi penarikan tabungan nyangre rainan jagat galungan miwah kuningan, manut Ketua Badan Kerjasama BKS LPD Provinsi Bali, Nyoman Cendikiawan, kanan puniki ketah memargi sangkaning nasabah nyimpen tabungan, sile tunggilnya ne angin nabdabin pengerau rainan. Punika mawinan pengurus LPD kaptiang sampun nyiagayang likuiditas, untuk nampenin penarikan dana sane ngagengang saking nasabah. Nyoman Cendikiawan mapengabdi majeng pengelola LPD mangde sayanin capang perkanti, majeng samian stakeholder deng LPD suang-suang. Dan nyerengang samian angge ngeraksa eksistensi LPD, deng tengahin penglimbakang perekonomian puniki, penyarengan kerama kaptiang staterajek sejeroning nyokong kuentenan LPD sani selami puniki dat membuat majeng kerama miwa desa adat. Ngiring sarang-sarang jaga kuentenan LPD niki santukan sampun 37 tahun dan memang sampun terbukti untuk membantu kerama adat untuk menjaga seni adat dan budaya duwe Ring Bali punika. Ngiring niki wastane perjalanan jantan sampun wenten ke bawah pasang surut sepunika. Ngiring situasi sangat sulit sekali mungkin malebisan tidak munas ngiring kondusivitas nih jaga situasi yang kondusif ring masyarakat. Mangde taler sami-sami menyadari mangde wenten hal-hal yang negatif asa punika. Karena kan niki wastane lembaga kepercayaan milik semeton sareng sami enten semeton jagi menjaga sareng-sareng sire malih asa punika. Untuk bidang pelayanan, LPD Ring Bali kesokong antuk starte ngicenin ayan sani digles. Majeng nasabah merapan ngangen aplikasi LPD mobile miwah ATM LPD anut skadi filosofi nggunayang teknologi barat nanging budaya pelayanan kantun ngeret budaya timur. Rau mangkin LPD Ring Bali taler sampun memperkanti antuk ngelaksanang pembayaran non tunai ngangen aplikasi QRIS. Ria Sebali TV.